Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumal, Monikam Suisui, si News Yakan Basilan TV. Di barangay Buhay Ibu, Municipal Lamitan City, Lambua barangay magpikilalog may kaumanen bang sa ingge mga kanakin, gay pahali ang magpagtuntut ilmu atau akan magpangadji. Si Teggilan, gay ilukahan daw iskulanin, gay risab ilukahan pe madrasahin. Payamante si Pos Dainin bang ine hininang pagisunan din. Si barangay Buhay Ibu Lamitan City, kana kuraanen nuk may kaumanen magisunisun siya bang sa ingge tataayon we ede yene makahap si mekana kande si Teggilan garaw niya pagisku duk pagpangadji si kahalante ko ituinin. Ini namban may bisararen salam duk kasilasa si kaam kemon si haltebi ko itu sigpit manamal kahalandem dunyahin gania pagisku duk gania pagmadrasa manjari tiata pikilo e kami hininang inin amban pikilan kamatatuehan duk tuku nakura di alam kauman supaya waktu makanakin gai sayang. Welcome kami si Kemon makanak dem Buhay Ibu mabaya tao magbasa Quran duk mabaya magbalik Quran. Murah-murahan siya inintahin ang tiyaw di alam kauman si pasongan. Allahumma amin. So insyaallah ta'ala takalete ni miyaan bag ina may himumungan den lando kasin naku tagitebi may rin patayan yu nialu pinaposo ete Kemon atau kan pagwa te Kemon dalam video inin. Kasi nasin na manamal bang sa inin Kemon na kura dalam lahatin yene magpikilan bang sa ingge ni sambatan niya pilabayan tahinang we de makahap atau kan makasanyang si kanakanten. Demikian si ko itu kanat-kanat dalam lahat basilan si tiap-tiap munisipal duk barangay magurung-urung buas amban barm atau kan ini na de project tabang barm. Sabnan si inin may patta yene pagitaedo ete documentation amban si Junay Kamaring magsukol si pagpataanin lus iyan paymantabi may pagurung-urung de atau kan pagdistribute de may buas si may bangsate tu dalam lahat basilan ko ene tabisarawe de tu distribution of free rice from project Tabang Barm Chief Minister Honorable Ahod B. Ibrahim Sukran Barm iya inin magurung ko itu para si project Barm inin. Lando kasi nasin na bang amban lela tawakan dende magtabang-tabang magpasambu dalam lahat basilan. Pagyaya inin labayan kasanyangan dalam kauman bang magtabang lela tawa dende si kahapan. Magsukol si pagtabang si pagpasaplag yene may pag-upload yan salta pag khidmat si may rakyat de ko may team Biwab 114 base basilan. Lando kasi naku si panabang di programa tabang basilan niya. Kuwene si di municipality kita sa buwete pagtabang de pagpasaplag de pagurung-urung yene aman at pangurung ay barm si siye yene tabang barm inin kuwene si barangay Tubigan Maluso. Yan ang municipality Maluso BLGU Tubigan magurung 7 kilo tiap-tiap supaya hadja katuperan Kemon may mahadja na rin atawakan kaumanden. Lando makasinasin na bang tagitewe na si komet dem patainin magabahi makanak mapi mapaaten si sehin ngeddo bisan sa apain 3 kilo tagge yemyaan tagees amban nakura pagurong para si kitehin. Da kite gangut dati kite kakulangan pag sumag-support ed kite hadja pag supporten tiya may nakurain masi-masi nabangan kite bisan sa apain 3 kilo buas para duk hadja ni alabean ta panabang de kite. Magsukol si me Municipality of Maluso duk damikyanen si BLGU Tubigan. Amban provincial government dem lahat basilan pagpokan ni Sir Jim Hataman Saliman masing-masing kay jumuna bang bangsate tu dalam lahat basilan inin da limihat suduk sampuk telo bangsate te katu dalam lahat basilan ko itu yu pinakanat-kanat tu de si tedi municipality atau kan sedi tempat dalam lahat basilan supaya si gue me bangsate matekka mihat suduk sampuk telo basilan tek kanitu dalam lahat te maanane dalam lahat basilan se ko itu 400 duk enembuk nambua asal-asal nin dalam Pilipinas duse si sedi tempat bakas palayahan den TNC TK enempuk 2 TK amban Sabah mepung tinaite bakas aman Malaysia Sabah TK nirab setu dalam lahat basilan dalam kasannya Jim Saliman Hataman ikamanama keletan basilan amban imban lahat ko itu masing-masing pagpikilan bang sa inggesi tapole Kemon tu dalam lahat te duk da kita magdai-dai si pagyainin para kalagi tapag dai-dayan pag suwi sila bay pinte chinek up atawakan pinarapid test atawakan pinaswab test pag duk ta sigurado te at kwe pininemian atakan duk ta sigurado te we
siya gaan niya ine-inere atau kan gana virus de supaya ruisab sanyang bang sete katu dalam lahat te. Magsukol tayo si may frontliner dalam lahat basilan atau kan siguaan basilan. Kwe ne lay si Sambuanga City siya magtulabok atau siya patekan LSI imban-imban lahat lay si Sambuanga City. Kwe itu lando kasinaku pagigisi mo magkhidmat atau akan magtabang si bangsate. Demikian provincial government dalam lahat basilan makatayma aruisab tatabangan amban Health Organization for Mindanao. Inenon their customized pedal hand washing. Inusal ini pakosi tangan o may frontliners te dalam lahat basilan bang siya bakas ngantan pasyentere. Supaya nasa Jesus magpipito miha pagkosian de tangan bang siya bakas ngantan may pasyentere. Inusal customized pedal hand washing ininduk titabobo o may frontliner tenduk na sige magpipito magpiha lababo at awakan gripo pangosi ande. O itu niya ne pangurong may parintatan sikite amban Health Organization kadari ne bobo ore atau kan tigibetis inin supaya ne tungan-tungan de tabobo ere pangosi ande inin. Abang saya daraw balita ta sa inin magsukol si pamayambin mag-like and share ni hadya kaam lu diawayan tabokon bikite. Lu bang niya oras BP ka map YouTube pa manon bigi sa YouTube 10. Mag-subscribe kam la ini upiat lu diawa ne magsukol si pamayambin balik. Pabalik ko si kaam salam kasilasahin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.